jednom napuštenom objektu snimili smo jedan radnikov lift koji je isključen više od 10 godina. Ono što se retko sreće i kod liftova u upotrebi, a posebno kod liftova koji su napušteni, kao što je ovaj, je otpremnica za kompletnu opremu sa detaljnim popisom i sadržajem svakog paketa opreme. Se nalazi i knjiga održavanja sa posljednjim datumom servisa 25. april 2012. kada je lift
nakon toga i isključen. Pored toga, i Končareva knjiga održavanja ovo je datum sertifikacije lifta koji je uradio Zavod za ispitivanje kvalitete 79. godine. Dok je datum prvog servisa 22. jun 1981. godine kada je lift najverovatnije i pušten u rad. Nedostaje dosta delova na samom liftu, kako na upravljanju, tako i na B tabli. Nedostaju neka stakla na prilaznim vratima, ručke na prilaznim vratima takođe. Mašina i motor su tu, kao i užad, ali zato dosta delova više nije tu. Takođe, sva oprema koja se nekada nalazila u objektu je odnešena i malo toga je ostalo osim vrata i prozora. Napuštamo objekat i zahvaljujemo našim domaćinima na gostoprimstvu i odvojenom vremenu u želji da se jednog dana objekat kao i lift vrati svojoj nameni, što je malo verovatno obzirom na stanje u kojem se sada nalazi. Hvala vam puno i nadam se da ste uživali.